Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En kasarta nwach asome ale kekint kele en sirutik kokitar kasarta netyan kong'eten Adam chito netai akoi chito nekikikur kamuktaindet sikobit konyokoib kwandab bororiosiek noton ko Abraham. Kitar kasarta netyan Adam akoi Abraham. Ngesoman kitabutab Taunet kurgetab mut ak kurgetab 11 ak 12 kenoe hesabu neimuch keyai sikenai kasaraniton. Ako yekisirta kiboitiot Musa kokisir en oret neroisi. Kisir en oret nemukimwa kole kitar Adam kenyisiek ata kosich werinyin nekikuren Seth. Kokitar weroton akine kenyisiek ata kosich werinyin nekikuren Enos. Kotar kenyisiek ata Enos akine kosich werinyin nekikuren Kenan. Kotar kenyisiek ata Kenan akine kosich werinyin nekikuren Mahalel. Ko ngetesan kenyisiek chon tugul kebwone akoi kasarta netyan kong'eten Adam akoi Abraham. Kikekas ng'olyot nekimwoe kele kikotar ng'wonduni kenyisiek 6,000 kong'eten Adam, netogu kele kikotar betusiek 6 ng'wonduni en kamuktaindet. Ko ngesomane kitabutab tienwogikab kalosunet kurgetab 90 koitetab 4 neiboru kele kenyisiek 1,000 kokergei ak betut agenge en kamuktaindet. Netogu kele kit neng'etunot yekitupche ko konyo laitoriat Yahshua Messiah akonyapan biik cheyoni inendet baunatetab kipsengwet. En konetisyet age ko koaboru ale Israel Bible Calendar ko chang tuguk chekiuny. Israel kot leking'alalda Paulo kimwa kole kichut ng'etkonda kingele kabwa logoiwek bororiosiek. Ko kingochut ng'etkonda bichu ko chang tuguk chekiuny. Kou kitok kele Israelik ko kiuny kole mang'et Yahshua Messiah. Okot ndekine nguni ot en Israel ko moiyoni kole king'et Yahshua. Ko kimoche kobet bororiosiek, yani kinam ng'etkonda. Nisomane kitabutab Romanik kurgetab 11 ko kiuny kora Israel chuton kenyisiek. Noton amune sikwoaroru ale Israel Bible Calendar ko biik cheisibi koyoche kora kotogen ng'alek cheu chuton. Kewendi kitabutab Taunet kurgetab mut. Kitar Adam kenyisiek 130 kosich werit nekikuren Seth. Kong'eten Adam akoi Seth ko kenyisiek 130. Kosich Seth Enos kokatar kenyisiek 105. Ko ngetes tugul ko kenyisiek 235. Kosich Enos werit nekikuren Kenan kobo kenyisiek 90. Ko ngetes yoniton 90 ko kenyisiek kong'eten Adam ko kenyisiek 325. Kong'eten Kenan akine akoi werit nekikuren Mahalalel ko kitar Kenan kenyisiek 70. Ko kenyisiek 70 ko kibo kong'eten Adam kenyisiek 395. Na Mahalalel akoi werit nekikuren Jared ko kitar Mahalalel kenyisiek 65. Ko kenyisiek chekiakotar kong'eten Adam kenyisiek 460. Kong'eten Jared akoi Enoch chichon naat ko kibo Jared kenyisiek 162. Ko kiakotar kong'eten Adam kenyisiek 622. Kong'eten Enoch akoi werit nekikuren Metusela, naat Metusela inon ko kitar Enoch kenyisiek 65. Sikesich Metusela ko kiakotar kong'eten Adam kenyisiek 687. Metusela akoi werit nekikuren Lamek, na Lamek kora ko naat ko kitar Metusela kenyisiek 187. Koketes ko kong'eten Adam ko kenyisiek 874. Kong'eten Lamek akine akoi werit nekikuren Noah ko naat ko kikakotar kong'eten Adam kenyisiek 1,156. Kong'eten Noah akoi werit nekikuren Shem, kikagei chicho sikosiche werit nekikuren Shem ko kitar kenyisiek 500. Nisomanen Taunet yoniton kamut koitetab 32 ko kiakotar kong'eten Adam kenyisiek 1,556. Ko kinyon ng'alal anyun Musa en yon akobo maranet ak tuguk chekibit en kwenet yon. Koti konyokonam kora kong'eten Shem werit kobo Noah. Kong'eten Shem akoi werit nekikuren Arphaxad ko kiakotar Shem kenyisiek 100. Ko ngetes ko kiakotar kong'eten Adam kenyisiek 1,656.
Kongeten Arphaxad akoi chito nekikuren Sela ko kitar Arphaxad kenyisiek 35 sikosich Sela ko kiakotar kongeten Adam ngwony kongeten Adam kenyisiek 1691. Kesoman en yoto kora taunet kurgetab mut ikose ile kitore biik kenyisiek nekit 800 kosoptos. Lakini kinyokochang kenyisiek lakepchei kenyisiek en nusu konyokonam kotar biik kenyisiek nekit 400. Konyokoit kora konyokotar biik kenyisiek 200 ak kebos kenyisiek kora en nusu koik kenyisiek che moite kenyisiek 100. Kiyakinde en chemistry kekuren half life. Kenyisiek 800 ak keba barak konyokoik kenyisiek 400 ak barak yon konyokoik kenyisiek 200 ak yoniton ak konyokoik kenyisiek chemoite kenyisiek 100. Yani kiyakinde kekuren half life. Now kokitestai kongeten Shela akoi Abba kokitar Shela kenyisiek 30 kongeten Adam ko kenyisiek chekiakotar ngwony kongeten Adam ko kenyisiek 1721. Kongeten Abba akoi Pelek kokitar Pelek kenyisiek 34 sikesiche Pelek kongetesyi chu 2021 ak ketesyi 34 ko kiakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 1755. Kongeten Pelek ini akoi werit nekikuren Rehu kokitar Pelek kenyisiek 30 ko inyoitesyi ko kiakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 1785. Kongeten Rehu ini akoi werit nekikuren Seruk kokitar Rehu ini kenyisiek 32. Ngetesyi ko kiakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 1817. Kongeten Seruk ini akoi Nahor ko kitar Seruk kenyisiek 30 sikosiche Nahor konyo koiku kenyisiek 1847. Kongeten Nahor ini akoi werinyin nekikuren Tera, kikikas Tera ino inendet ko kwandab ngo Abraham ko kitar Nahor kenyisiek 29 sikosiche Tera ko kiakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 1876. Kongeten Tera akoi kesich Abraham ko kenyisiek 70. Kibo Tera kenyisiek 70 sikosiche Abraham kenyo kewolchi kainet koik Abraham kwandab bororiosiek ko kikakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 1946. Ngesoman en yoniton kitabutab taunet anyun kurgetab 12 koitetab 4 ko kekur Abraham ak kwo inendet kongeten Aran akoi Kanaan emetab arorutiet kobo inendet kenyisiek 75. Ko ingetesyi anyun ko kongeten kesich Abraham akoi kursenyin ko kikakotar ngwony kongeten Adam kenyisiek 2021. Ne en ngalalet kongeten Adam akoi kursetab Abraham ko kikakotar ngwony kole kongeten Adam kenyisiek 2021. Ikosire njone chekitupche asombe kora sijokeker anyun kongeten Abraham akoi kimut lagokab Israel koba emetab Misri kokitar kenyisiek ata. Kongoi mising.